Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Margie adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. First time ko ti ma-in-love. Ngem mabuti nga amakiayan-ayat. Bueno papagayam. Intay denggen ti pakasaritaan ni Margie diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amom, Margie, naglawa ti dagak. Nagdakkel pa'y di balay ko. Nakita mo't siguro. Kat, anya ko ma? Nooman nugot ka ama ki asawa kanya. Saan kanto nga agriyat? Mangalatan to iti katulong. Anya? Ay, agawid kan, tata. Jack mo gustuhan day tay bagbagam. Kan Jack kayat nga agsubli ka pa'y dito balay. Oh, paayon nagkadiadagos? Awan panggap ko ang makiayan-ayat. Unay kalaki din, Margie. Di mo ka di kayat tikas kanyak nga damabalin na itibiyag? Ado, tibakak. Dakkel a kwarta dagijay numayla ko. Jack pagan ano ti dagam. Ti balay mo, ti bakam, kan anya pa'y di talablabidam. Nagadupay ti manok ko. Alakitin, agkalaysatan, Margie. Kat aganak ka itiwalo. Upat a babae, upat mat a lalaki. Anya? Ay, pangaasim tata. Pumanaw kan. Mairita ak kadagiti ibagbagam. No kayat mo, agawid ka ni balay ko. Ije kanyag naid. Ay, di ka mat gayam makauawat anya tata. Ha? Sige, ulitak Jack kayatan nga agsubli ka pa'y diti balay mi. Ngamin, awan panggap ko amakiayan ayat itikas ken ka apangas. Nagawid ni Gaston, Margie. Apay ngamin asyak pa'y lang ti umay na arman. Ay naanak ko, napintas kamot ngamin. Day talaang takas lalalaki ti gungunay mo. Saan kamot atumboy? Tagpalda kamot no daduma. Nanang, Ngam uray no nakapalda ka, kas lalalaki latta ti panagnam. kat, kasta nga ro ti panagnak. Awan matkit di ti parikot iti dayta, anak ko. Nanang, no addan tupay umay mang sarong karkanyak. Ibagayo nga awanak Anya, Jack kayat ti mararam, nanang. kat balasang ka nga road. Di natural nga daagaram kan ka. Basta Jack kayat, nanang. Nang runa no kasken nila kay Gaston. Dagitimot ten daga, balay na, kan baka na ti bagbaga na. Anya, No umay pa'y dayjay, pangaasiyo nanang, ibagayo nga awanak. Ni matgayam anton to'y masabat ko. Hello, Margie. Oh, hello matkan ka? Sa dino ti papanam? Inak makityanda. Apayaya? Dinamag ko lang. Sige, ingkan. Tadi ka mataktak. Sige, inakon. Margie. Hmm, Mabalin ka diti sumarong ka rin balay yon? anya? Umayak lang makisarsarita. Kwa? Sige, inakon. Di ka manaktak. Pakawan. Jakla kayat ni masarsarong karan. Nagkacinta ka matgayam, Margie. Wana, aldaw ti tiyanda ita. So anak ti tiyanda ako na. Mabalin ka di nga wisin ka ngagmerienda? Ha? Umay ka, intabit ag merienda. Di kagdanag, siyak tagbayad. Kwa? Saanan? Ingkalatan. Sa anak pa'y matabisin. Intakit din.
Italaang mo't nga wisin ka. Sige Inta nga rod. Gange. Agat ikanak. Tagim matangak ngamin iti ikan. Pasig nga ikan ti ginatang ko. Ayos lat ta dayta. Anya ko ma, no agat ikan ka. Sige Inta nga rod ang merienda. Tako namot nga ilibre na. Wen ilibre ka. Kunam a merienda. Ngam inapoy mat kan si daan day to in order mo. Wen tagsango ta amangan. Sige Agyaman na ka. Ta pinatgamtikid daw ko. Ken mabalin ka di nga awisin kan tumanen? Ha? Aguray ka. Diretsaan ka Nugandatom ti agaram kanyak. Saan mo laangan nga ituloy? Ha? Wan. Saan asyak ti armam no bilang? Mangkita ka iti sabali dita. Aduda a pagpilyam. Di kagdanag. Saan nga garam kan ka? Ngam, kayat ko laeng ti makisindingad kan ka. Marjay, adda ni Jago. Kayat na kano ti makisarsarita ken ka. Adda ijay salas. Anya? Imbagak kan kwa na asaan nga umay diti balay. Ngam imay latta? Kayat na nga rood ti makipatpatang ken ka. Ingka ibaga nakaturog akon. Anya? Alan nanang. Jak kayat ti makisarsarita kan kwa na. Ibagayo nakaturog akon. Anak, amom ka day ang nagsisingpot ababaro dagiti kayat na ti makisiningad ken ka. Asino da? Da Diego ken Anton. Apay no makisango ka kadakwada no umay da ka sa rungkaran. Kaslamat tan idurdurondak a makiasawa, nanang. Saan nga iti kasta, anak ko? Ngam nasaysaya at no sangwam ida. Total kat nasaya at damot ababaro. Apay, anak ko. Awan ka diti magusto am kadakwada. Awan, nanang? Ala. Anya nga road no awan magusto am kadakwada. Ngam ni anak ko. Di ka agsupsuplada. Tama diti kasta. Numasabat ko idang itidalan, kat kasarita dak, di makisaritak. Ngamjak kayat nga umay dak sarong karan diti balay. Tasabalin abanag dayjay. Oh, kasinsin. Nakaumay ka man diti balay? Kaya't ko lang ti makisarsaritakan ka. Sabagay, kalkalpas kumot a naglaba. Agin inanaak, mabalinta ti agsarsarita. Kasinsin, awan ka diti panagustom ka ni Anton? Ha? Amom kasinsin, agbagay kayo adwa. Apay aday ta ti bagbagam. Ngamin, aggusto kan ka ni Anton. Kat, anya ko ma? No siyak ko mati kayat na. So, bata ka dagos Kat no nagsingpot, kan nataar. Amom kasinsin, agbagay kayo. Iso asigin, agpaaram kan kwa na. Anya? Ay na, kanitumot ten atap na maki-boyfriend ka. Ay na, disturbo lang dayta iti trabaho. Apay ko maadisturbo. Ay, basta jak kayat ti maki-boyfriend, kasinsin. Kantaan nyo ka din ni Marjay? Tada gitara yaw? Wala na. Sige Anton, agkanta ka. Barang magustuhan ni Margie. Sige Agpadatang gusto kan kwa na. Ngam no asino ti kayat na. Awan ko matisin nakit tinakam. Wen Diego, agpadatang agduyos ken kuana. Ken agayam tapay. Isu asaan arumbang nga ginurata. Ay kat day tati mayat Di kay aginura. Nang runa kat aggayam kayo pay. Ala, mabitla ang tay nakayaban ni Margie iti silid na. Tay-tay pay asimrag iti silid na. Sige nana, agyaman kami.
Sige, agkantatan. Sige, Anton. Turn me loose from your hands. Let me fly. Lumagto ako dito tawa. Inak ije balay da kasinsin, Beth. Ijaya ko na maturog. Marjay! Nagnaka dito'y tawa! Ni Nanang. Jakon italtalak. Ay, Marjay! Ang supli ka man ditaw! Ay, unay ka na taaw! Jakon italtalak. Nagkunangamin a pinastrak na daanton kan Diego. Ay, unay kan kasinsin. Limagto kay titawam. Kat, anya nga rod. Jak nga rod kayat ti makisango kadaanton kan Diego. Ay, unay kan. Apay ay akas lakabutang mo dagiti agaram kan ka. Basta, jak kayat ti maaram. Babae ka kadiwan no. Tumboy ka. Babae. Nasaya at mo. Kunaklakit din aklonam at tumboy ka. Anya day, Jay? Mabitla nga. Kita ititawa. Ay, sus. Marje, daanton kan Diego. Kitaam kitaam. Sinurat na ka dito. Kasano ko mga amuda adito iti imaya? Ay, nalabit nga mo ni Auntie Undang adito iti pagturungam. Kat imbaganan ka daanton kan Diego. Sige. Ibagam nga awanak dito'y balayo. Ay, saan? Sangwam ida. Di kagdanag. Kadwaan ka. Sobra ka mat, Margie. Limagto ka gaya may titawa yo. Tapno malibasan na kami kini Anton. Mas daawak Margie, sana na sa ati kas diyang inaramid mo. Awan mo ti mading aramidan mikin ka. Natural iti babaro akas kada kami timang sarong kar iti balasang akas ken ka. Nagkunangamin nga umaydak sa rungkaran. Gapot agduyos kami ken ka. Pangasim, Margie. San mo kuman nga ulitan ti magna iti tawa yo? Kasano nun napilayan ka? Kat, anya ko ma. Ala, di kagdanag. Sana na maulit pa iti isa sarong karmikan ka. Tama nga no ulitan man ti magna iti tawa yo. Ha? Kwa. Diyak kumakayat ti umay ditoy. Ngam pinilit nak ni Diego. Kat pasensya ka na, no dagulit kami. Ngam no siya, maudin da itoy. Tanarigat met no talaga adi mo kaya ti makisarita kanyak. Nakababain mat ni ipilit ko lata ti bagik. Sa bagay, narigat mo't niyag paiso no mapilpilitan ka lahing. Agasem, limagto ka pa yan ijitawa iti silid mo. Tapno maliklikan na kami. Saan kami matadako sa tao Tapno kas jeta ramidem. Ay, nakasinsin. Saan nga min anasaya at tinaramid mo? Kwa. Ala, husto daytan. Tinasaya at ituloy ti agkanta, Diego. Anton, bareng maiayo tirik na ni kasinsin Margie kada kayo. Saanin, Beth? Agpakada kami. Iso nga imay kami. Kaya't mila masigurado. No dito'y talaga tinagturongan ni Margie. Napanon da Anton kan Diego. Katkas itinakunada, maudi ka nun apanang singadakin ka. Nasaer tirik nada itinaramid mo. Kasinsin. Ay na, agpadadagayam nga agayat kan ka. Kasta nga rod. Kat, asino nga iti kayat mo kadakwada? Kwa. No para kanyak, agbagay kayo ka ni Anton. Iso ano umay nakamanan arman, saan mon alibasan? Sanggom kat makipatpatang kakenkwa na. Ngamin, nasingpot abaro ni Anton. Kasinsin? Ala, inta maturugan. Nubigat kanton nga agawin. Ha? Ni Anton day taadda di ta waiting shed. Margie? Ha? Umay ka kadi aguray ti pagluganam?
When? Agidamtan. Agpaili akmet. Agbiyahe ak ngamin ita. Agpasyudadak. Mapana kay Bagyo. Ha? Imawag tayo kasinsin ko. Kaya tagtrabaho ak kano iti opisina da. Kasta ka di? Sige, agan-anad ka. Oh, aday tanti tricycle. Para. Umay kan, Margie. Agiddantan nga agpaili. Uy, kasinsin! Blooming ka ita. Impakulot mo matay tabuok mo. Wan, bagay ko ka di? When bagay mo launay. Kasinsin, awan ka dit damag mo ka ni Anton? Ha? Ni Anton? Awan mo't. Manungaminan abulan, ajak nakit-kita. Kat? Among ka di? Kailiw kumata na makita. Kasla kayat ko asarong karan ijay syudad. O sige, kuyugan ka. Pambaran tati agpasyar. Mapanta iji balay da. Taalaan tati address na iji syudad. Agan-anad kayo ijay syudad, anak. Wananang, agpasyar kami lakan ni Kasinsin, Beth. Wuna. Italamanan na makapasyar kami, auntie. Wen kaanakan. Agan-anad kayo. Wan, auntie. Oh, kasano? Kasinsin, intan. Wan, Kasinsin. Nanang, agpatuloy kamin. Daytan tay gate anak ko na tiina ni Anton, kasinsin. Wan nga agpaiso. Sige, agtuktuk ako na. Ay, adagayam doorbell. Mabitlaan tag-doorbell aklangan. Kasinsin, agnerbyosak matan. Saanan, intan. Anya, adata dito yan. Apay nga agbabawi ka. Kwa, mabain aksa. Saan ta pumanaw? Mabitlaan tag-doorbell ak. Mas daawak na nakapasyar kayo. Kat nasapulan nyo pa, dito'y balay ti kasinsin ko. Wen dinamag mi kan ni nanang mo ti pakasarakan mi kan ka dito'y Baguio City. Kasta ka di? Ay na, innam abulan adi na ka nakikita ni Margie. Iso akailiw na ka. Kasinsin. Dayta ti pudno, Anton. Kasta ka di? Agayat ti kasinsin ko kan ka, Anton. Beth! Ay na, di kan aglibak pa'y kasinsin. No kasta. Agayat ka kanyak, Margie? Kwa? Wen, Anton, agayat kan ka ni kasinsin, Margie. Ngem, sorry. Gaputadan ka ayan ayat ko. Adan kayan ayat mo, Anton? Agpaiso ka di? When Beth, kaopisinaan mi kini kasinsin ko. Ha? No pe kasta, agyaman hak gaputat sinarong karandak. Ket agpapagayam tayo kumalata. Ibilang dak anasinged apagayam. Nabainanak itiday di agundaway, Mr. Lonely. Nagsakit launay, gaputadan kaayan ayat na. Nagtalinaed ti panagayat ko kenkwana, aging ita, ket dayta ti parikot ko. To'y pagayam mo, Margie. Margie pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaan. Alaket kasta talaga ni ayat. No addaditan, di mo kayat, ngaminto nawanen, maamiris mo nga isugayam ti ayatam. Addan kaayan ayat ni Anton. Ngam di tay lata maibaga, no iti udi na, kat da kayo gayam ti talaga, apara iti tunggal maysa. Ngam no saan man, ay kat kunaintan. At talaga, asaan ada kayo tinaikari, apara iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan a Margie, adi na kayat apadakamat, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsulat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.